Tauni ya Diani kwa ihinda iraya ikoretwo igitongoria hari tauni iria irĩ na hũgũrũrũ thaka mũno cia iria rĩa Ũhĩndĩ mwena wa gĩcũa-inĩ, ũndũ ũrĩa ũkoretwo ũkĩgucĩrĩria agendi na namba nene, na nĩkĩo rĩu aikari a tauni ĩno meyumĩrĩtie kũgitĩra ũthaka ũyũ ũrĩa marauga ũrathũkangio nĩ imenyithia cia ũrogi. Haya mabango haya ya kutangaza mambo ya uganga yako mengi sana. Kila sehemu kienda kwa huu mji wa Ukunda utayapata mengi, utakosa kama 50 ama kwa 100 hivi. Ukiangalia kwa hizi mabarabara zote zimewekwa mabango za kuhusu mambo ya uganga. Tunatatizwa kila sehemu unayopita, kuna waganga wameweka mabango, wanatangazia kuna ugonjwa atasema, wanatangazia watampa mtu kazi. Mimi naona ni utapeli tu umezidi hapa Kwale County. Aikari a tauni ĩno maugĩte ũrĩa matuko marahĩtũka noguo namba imenyithia irathi na mbere kuongerereka mĩtĩ-inĩ o hamwe na ikĩngĩ-inĩ cia thitima, ũndũ ũrĩa rĩu wambĩrĩirie gũcenjia ũthiũ wa tauni ĩno o hamwe na kũmĩtera ngumo ya ũthaka wa iria, amu andũ marakuruhania tauni ĩno na ciĩko cia ũrogi. Hata huu mji wa Ukunda unaonekana ni kama ni mji wa waganga, unaona, na huu mji ni mji mzuri ambao unamcha Mwenyezi Mungu. Watu wengi wanaenda msikitini, wengine wanaenda makanisani, lakini sasa mabango ya waganga imejaa hapa. Sasa sisi tuko nauliza pia serikali ya county iweze kuondoa huu uchafu. Huu ni uchafu. Kusema kweli, si waganga wa ukweli, ni waganga wapotofu. Wanapoteza watu, wanadanganya watu. Mganga wa ukweli hawezi kubandika vibandiko vyake kwa barabara. Hila yeye anajulikana huko afuatwe huko kwa hospitalini. Lakini kusema ule ukweli vimezidi sasa. Sasa tuelewe kuwa county inapata ushuru katika hivi vibandiko hapa wala mvipi. Aikari a tauni ĩno marauga ũyũ nĩ thĩna ũrabatara kũĩtanwo naguo na ihenya ta ũrĩa kwahoteka mbere ya ngumo ya tauni ĩno ĩthũkĩtio, na mũthia agendi arĩa matirĩire ũtonga wa Diani mambĩrĩrie kũũrĩra matũũra mangĩ ma gĩcũa-inĩ. Kwa hiyo tunaomba county huu utapeli wa mabango uondolewe, kwa sababu unatatiza watu. Baada ya kuwekwa mabango ya biashara, tunaona mabango ya waganga matapeli. Mabango yanasema mambo ya biashara, utakuwa biashara kati yeye mwenyewe hana biashara. Huyo anayesema hivyo asema atakuagua tego, wakati yeye tego kwa nyumbani pia ipo, lakini pia hawezi yagua. Asema atakupa kama atakampenzi, yeye mpenzi mwenyewe hana. Kwa tunaomba serikali ya county chunguze hivi vibandiko ambavyo vimebandikwa na hao waganga wa kienyeji katika hizo barabara. Kwa sababu kama wao wanasema uganga wao wa kimapenzi, yale mapenzi aina gani? Ndio maana unaona watoto wa shule wengi wamepotea, kwa sababu watu wanaenda hapo wanapotosha watu. Aikari maugĩte rĩu mwĩhoko wao nĩ atĩ thirikari ya kaunti ya Kwale nĩ kũigua kĩrĩro kĩao na yũke na mũbango wa gũteithĩrĩria gũtheria tauni ĩyo ĩkĩeheragia imenyithia ici. Ngĩribotera Inooro TV, njĩtagwo Kate Muthoni.